Igramo 3 na T, igra nord. Napad lista je 4 pik. Tu moramo paziti, da vzamemo ta štih. Imamo asa kralja, to pomeni, imajo nasprotniki damo, džeka. Imamo veliko vzetkov v kari, zato igramo karo. Pač tu smo naredili sedaj napako. Pač igrati moramo nizko karo. Igramo ponovno karo. Vzamemo z devetko. Sedaj moramo priti na mizo. Tu pridemo s križem. Igramo karo. Odmečemo srce. Igramo še eno karo. Odmečemo srce. Zdaj moramo razmisliti, kaj bomo igrali. Imamo še nekaj zetkov, oziroma imamo sigurno zgubitek v križu. Imamo tudi v piku. Pustimo pik. Igramo križ. Igramo še enkrat pik. Tu se odmečemo. Igramo srce. In zadnji štih dobimo s križem.